در لانکاره بنداوا چوبکیه جیکی گلکی گرینگ و قریتیکیه و در هیا د دیروکا پککی دا جبرکو د سال 1973 دا کو و دمه اجالان لانکاره خونده کاره او گروه که بچوک یا در دوراوی کو وکه گروه انکاره تینا ناس کرن جوینا خواه یک یمین لوی داره لدار دخن لگوری بریارا کو لوی داره هاتیه ورگرتن جی درباسی ولید دبن و لفیسه پککی آواده کن عبدالله اوجالان دماکو لوی زانینگهی ده فاکولته زانستین سیاسی دا دست به خواندنی کر ده همان دمی دا جی بشتاری چالاکی و خباتین پولیتیک بو. اف در و دمی ناوند دا سرکه بو لترکیه گو ریخستنین مارکسیست لنینیست و چپ لی دردکتن. اوجالانو چند حوالنوی بریاردان دا ریخستنین چپ جداتر تفگرکه کرد بدن دست بکرن. لیکسی باور ندکر کو او دستپیک ده ببا چیروکه که زیراتری 5 سالان و بشک جه دیروکا کرد و ترکان. پشتی و دیروکا کو جه خوینه میایه وگا هر دو آلی جه بو آشتی دستخوا دریج هفدکن. باشه ریخستن و سیاست باکور کو ناوندا بریار حتانها قندیل بو او جور پیوا به کووا بقلپه و سروریا legal و demokratik deji Kurdan ra çebine. İhtimallerden biri Öcalan Dem Parti denkleminin kurulması. Yekje egeran eve koluşuna bandora qendîlê ya li ser Dem Partiye banga Öcalan Dem Parti derkeve pêş. Ji bo vê jî divê qada ku Öcalan lê tev bigere firehtir bibe. Ev jî dê bixêr be. Dibe ku wê demê qada siyasî rengîntir bibe û hîn partiyên dinyên Kurdan jî derkevin. Eger Dem Partî ku heta niha ji bandora PKK re vekirî bû, rasta rast têkeve bandora Öcalan. Ew ê di berjewendiya Kurdan, Türkan û dewletê de be jî. Kürt halkının da Dem Parti'nin de Türkiye'nin de her şeyin hayrına. در رابردویا وان 5 سالان دا دولت هر دم هلوستک تند یا پلچقاندن بکارانی و پککه بو هنجت و چکا هری مزن ده دست دولت دا. به 10,000 کس به وی تاوانه یان هاتن کشتن یان هاتن گرتن و یان جی سرگون بون. دولت هیمی هبوناخوا یه قراسه لسر هبونا پککه دانی. نها دولت تنه نه بر ریبازا آشتی هاتی سرخطه. ده همان دمه دا وی چکیجی جه لاپرین دیروکی را دهیله. جبو وی جی پدوی به زمانه که نوحیه دا جواکا ترکیه جی لحلوست خواه یا لحنبری کردان بگوره. گلو او زمان چیه؟ PKK birdenbire Helbet PKK tevî çand û stratejî û kultura xwe tev wê pratika ku eş da her du aliyan jî ji nişkê ve ji holê re nabe. Tirkiye jî divê hem ji Dem Partiya nû re û li hêlekê jî ji PKK nû re jî amade be. Lê divê PKK jî bi berfirehî ser wê bingehê hûr bibe ku pêşkêşî wê tê kirin. enine boyuna tartışması lazım. د پروسین آشتیه ین حتی نهاده اپوزیسیون ترکیه هر تم خواهد دا آلیه کی و پشکری ندکر. لیوی جاره همه بیجه همو پارتین اپوزیسیون جی و هنگاوه بخیره و دسنگینن و هر کس لبنداوه دست بیکا نویه. Yürüyen süreç Türklerle Kürtler arasındaki 4. büyük imtihandır. Eppe vajoya konha de meşe çaramin azmuna mezene drabara Kurdu Türkan de. یکم ازمون 1071 ملزگر دویم جی ادریس بتلیسی عشیرین کردان به بابل عالی را گریدان سالا 1516 ده سیم آلیواین حمیدیه نه ده سردما عبدالحمید ده اگر نها براتیا کرد و ترکان لوی اردگاریه سرور ببه اول وی هرمه جهیلا سیاسی آبوری و کلتوری و پیشکتین مزنتر چه ببن نرینا ما اوه پشتی کو PKK فسخ کرنا خوارگاهانت ایدی چاو لگاوین دستلاتینه کو اوی باویجن. دستوره که نو ده به آمده کرن و یاسا و قانون لگور اوی بنا ساز کرن. کرد و که ملت به ناسنامه خواه تیدا جیدگرن یا ناگرن دیار نینه. لی پیش بینه اوه کو قدخین لپیشیا کردی رابن و پشتی دمه که جی پرورده یا بکردی دست بی بکه.
زندانیên siyasî jî tê payîn ku di demeke nêz da peyderpey bine berdan û proseya heyî weke polîtîkayeke dewletê têkeve meriyetê. Xaleke girîng e ku di van 5 salan de bi dehan desthilat û serok û serokdewlet guherîn, lê Öcalan weke roja ewil pozisyon û hêza xwe diparêze. Di gotereke xwe ya di salên 1990 da Öcalan dibêje me li Enqereyê dest pê kir û em ê li Enqereyê jî dawî lê bînin. Diyar e wisa jî bûye ji ber ku di wan rojan de ku Kongreya PKK berrêve diçû, Öcalan ji bo neştergeriyeke çavên xwe li gor îdyayê li Enqereyê bûye, li vir jî bi rêyeke teknîkî beşdarî Kongreyê bûye. Niha herkes li bendê da dawî li tiştekî bê û tiştekî nû jî dest pê bike. Ravîn Stêrk, Rûdaw, Enqere.